make kan kata saya. Bapalin mas gera-gera bapakku anu bager saremangga kangge bapakku Pak Hajat diantos Pak Hajat. Babana sarang bebendu cerni sayang hoyong di sarangan deui sarang Pak Eme Ibu Hajatna aya ieu hari Mimi Ikung aya Mimi Ikung hah Mimi Ikung sayang Mimi Ikung ay Mimi Juju aya Mimi Juju paling mana ya Mimi Juju iya nenek hoyong apa tepang sarang Mimi Ikung sarang Mimi Juju aya hadiah Mimi Ikung iya Pak Hajat ke mana serap lampu tengah tingali Pak Hajat Pak alah Pak Hajat Ibu Hajat disarangan dari sarang Ibu Hajat nah gara-gara Ibu Hajat sayang diri abdi kan isarang Pak Hajat jalik dina pangaparung anteng ngahurun balung wae nyawang anu ngalangkung emut keseng panutan waktu semang bulan
Bibi